Жақсы. Тоқал қанша екен? Тоқал деген 230 байка. 230, Бұл доңға бар Ооба, доңға бар деген. Боз табу байка. Боз, Қана көргөзөлчү канчанчысын туйт? 3-сін туйт. Қана 3-сін туйт екен, артынан көрсетейли. Мына желін. Желін өтө чоң екен. Қанша литр сүті бар? Туғаннан 25. Туғаннан кейін 25 береді. Байка, мо дозында тартып болу. Тарты өрлі. Сен деле тарты өрлі. Біз өтіле талғамыз деді. Таза сүт бағытына галштин оқшайды мұның, Орыстардың үйі. Машалла. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 25 май 2025 жыл. Чүй облусу Токмок мал базарынан сиздерге саан уйларды көргөзүп беребиз. Туғандар, мондай музолу. Сиздер бизди колдоп баягыдай эле тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Бүгүнкү майрамыңыздар менен 25 май 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 40, 50 жылдыктарды куттуктайбыз бүгүнкү майрамыңар менен демекчибиз. Жаңы мектеп бүткөн окуучуларга ийгиликтерди каалайбыз. Мына кеттик анда эмесе. Саан ойлардан баштап көргөзүп берели. Жана видеонун жүрүшүндө жүрүп болгон. Кана. Ассаламу алейкум, байке. Канча бул токол музоосу менен? 150 дейт. Ургачыбы торпок? Торпок ургач. Канчанчыны тууду? 3-чү туут, 150 дейт. Мына желини кичинекей экен. Үрпү. Жакшы. Кана дагы кайсыны көрсөтсөк экен. Бисмилла дегенден ону көрөлүчү. Музолу. Байке, ассаламу алейкум, байкес. Канча сурап атасыз музолу уйга? 160 миң. Мына желиндерин көрүңүздөр. Музоосу ургачы эркекпи? Ургачы. Канча литр сүтү бар эми, байке? Азыр 10 берип атат. 10 берип атат. Биринчи туут ушул. Бирок бийик экен, мына. Биринчи туут 10 литр сүт берип атыптыр. Төртөөтөк иштейби? Төртөөтөк иштейби. Машалла. Номер калтырабызбы же мындай сатасыз? Мындай сатасыз, Рахмат. Мындай сатат экен. Мына таргыл уй. Уй алсаң таргыл уй ал дейт. Таргыл уй албасаң тандап ал дейт арасынан. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 150. Музоосу жаңы туулуптур, Жаңы туулуптур. Канча күндүк? 3 күндүк. Мына 150 миң сом сурап атат. Желиндерин көрүңүздөр мына. Канча литр сүтү бар, байке? 10 литр. Аз. Дагы кошот экен. 10 литр сүтү бар экен. Мына таргыл уй. Номер айтасызбы? Телефон. Өзүнүкү экен музоо. Мына эмизип атат экен. Мына. Эмиз. 150 дейт. Сурагандар көп бирок базарда. Айкем саатта көп. Кою экен, Сүтү төртөөнөн тең чыгат экен. Мына кою. Мына ушинтип сыйпап коюш керек, жерге төкпөй убал болуп калбасын. Жакшы байке. Номер калтырабызбы же сатасызбы бул жерден? Бул жерден, мейли. Макул. Жакшы. Токол канча экен? Токол деген 230 байка. 230, Бул доңга бар. Ооба, доңга бар деген. Боз табу байка. Боз, Кана көргөзөлчү канчанчысын туйт? 3-сін туйт. Кана 3-сін туйт экен, артынан көрсөтөйлү. Мына желин. Желин өтө чоң экен. Канча литр сүтү бар? Туғаннан 25. Туғандан кейін 25 береді. Уйдуқы тилинде дейді. Жем чөп берсе. Ақшасы чөнтөктө. Ақшасы чөнтөктө. Қанша? Сүт уйттап қойды. Қанша бағасы? 230 топ. 230. Номерін айтайын. Номерді айтып қойын, Алам дегендер болса. 0705 81 81 41 40 деген номерлерге байлансаңыздар. Қайсы адресте болосыз базардан кейін? Шақталы. Токмокто. Болды. Бирөө элеби? Четін айылдайын. Бирөө эле башы, Ооба. Болды. Эгер керек болсо, чалып сурасаңыздар болот. Байка, мо дозында тартып болу. Тарты өрлі. Сен деле тарты өрлі. Биз өтүлө талгабыз деди. Канча экен бул? Канча ассаламу алейкум. Баасы 150. Азыр учурда бооз, Канчанчысын туйт? Канчанчысын туйт? Ичинде. Же 6 же 7 дейт мынакей. Туразын айтып атат жигит, молодец. Баасын айтып кой. 150. Андан кийин бул, Бул 2018 Табро. Не парода? Таза сүт багытына галштин окшойт мунун, Орустардын үйү. Машалла. Мына жигиттин гүлдөрү караңыздарчы. Орустардын үйү дейт. Жардың,
Biroq boylu ekan, boylu. Bahasıçı bunun? 200 ming deydi. Hazır boz bu? Qancha ay? 7 ay boz ekan mana. Öte büyük ekan. 200 ming dedi. Aylandır. Aylandırıp da görsəteyin hazır. Orusluyu görsət olayın. Mana orusluyu dedi o jigitler. Yaxşı. Andan keyin bul, Bul qanchancını tuğan? Gel. Hazır sağ mı? Hazır kısır. Ekini tuğan. Bahasıçı? 120 soru atat. Bayıptır. Nomer kaltırabız mı? Jigitler? Kana bunday bak. 0709 786 500. Eng çoğun uyuşul eken çınında. Tokmokta. Arjakta adamlar görünmeydi. Boyu kança çıkıp? Çenegen emezsin, Makul. Soda ardı versin. Buna şunda dostlar, mi? Bunda jaş kınacınlardan görelim. Kança eken bunun bahası? 160 değil. 160 değil. Ne oldu görelim? Bayke muzolu kança bahası? 190. 190. Kançançı muzosu? 5. 5. muzosu 190 bayken sürüp atat. Yaxşı. Kança litre sütü var? 22 beri. Paroda qanday uy? Qırgız uy, Alato. Urgaçımız olsun menen. Telefon kaldırabız mı? Aytыңыз. 0508 04 02 90 2 02 92. Qancha deysiz? Mına. 4 öten işteymi tuğan? 4 öten vız çıkar. Anaki gördünüzler, Yaxşı. Don Xabar degan kanal. Bu vaqtda da bar ekan bu. Öte çoğun uy ekan. Bayke assalomu alaykum. Sizniki? Yaxtiki. Bazını aytib qo'yasizmi? 270 ming. Amerikanka o. Nomer qaltirabızmı? Yo'q. Oldu. Anda tartmayla qo'yaylik. 270 ming deb arjaq qarab oldi endi tuğandar. Anda to'qol da var ekan. Bunda ala var ekan. Bayke qandaysiz? Qancha ekan shu? To'qol. 120 deydi. Mana jelinler aralıklar alız. Öte sütlü uy ekan, Qancha beradi? Süt. 15'in üstünde ekan. To'qol. Qanchanchisini tuğan bayke? 3. Nomer qaltirabızmı alarmanlarga onlayn? Balkim. O'sha yerdan satasizmi? Satasiz, mayli. Birila bosh ekan, Birila bosh sodangizni bersin. Shu qanchaga bermedingiz? Aytib qo'yingizchi anda. 110 ga berilibdi, ya'ni bu. 110 bo'libdi berildi. No, cho'ng uy bor ekan bu yerda, cho'ng uy. Bayka qandaysiz? Qanday yigit? İşlerin yaxshimi? Qancha so'rayapsiz? 140. 140. Bayka, bunday bo'ladi sanasizmi? Bunaki jelinlerin ko'ringizlar. 140. Hozirgi uchurda sağmı, bo'z bu qanday? Sağ. Qancha litr süt var endi? 14-15 garanti. 14-15 garanti. Biroq cho'ng uy ekan buldagi, Nomerini qaltirasizmi? Ayt. 507 331 203 adres Saylık. Saylıkta ekan to'g'anda. Rahmat. Chalaverasizlar. 140 dedi. Mana artdan ko'rsatib qo'ying. Mana jelinlerini ko'ringizlar. Shu 2 oy bo'z ekan do'stlar. Cho'ng uy izlagan bir to'g'anlar bo'lsa ko'ringizlar. Buni uyni ko'raylik. Bayka assalomu alaykum. Qandaysiz? Qancha so'rayapsiz? 150. Jelini ko'ringizlar to'g'anda. Qancha litr süt var ava? 17-16 litr süt berib atadi. Qanchanchisi tuğdu? 4 tuğan deydi. Yaxshi uy ekan. Nomer qaltirasizmi? Telefon. Onlayn balkim satam desangiz. 0500 menen 749 747 Aqsaqal kishi ekan tuğanlar, Alam degan bir tuğanlar çalыңыздар bunaki. Süt kanalların ko'ringizlar mana. Bunda ketibdi. Mana jelinleri. Muzolu uy qancha ekan bayka? 130 dan deymi? 130 so'rayapti muzolu uy. Yaxshi. Biz navesning astindamiz. Uy bozorni ko'rsatib beradi. Oho, mana tuğanlar. Uyni ko'rdingizlarmi? Qana ko'raylikchi. Assalomu alaykum bayka. Qancha so'rayapsiz bu uyga? 250. Paroda qanday? Shvitsa? Qancha vash bor sizda? 2 vash. Buldagi sizga qaraymi? Mashallah. Qana? Yo'q, sizni tartmayman. Turaveringiz, qana? Bo'ldi, kechirasiz. Meni tartma deganda yo'q oldi. Plem kartasi menen ekan bu. Qaysi fermaniki? Qant. Mana qantniki. Bunaki. Tuğanda. No, ikincisi bu la? ikinchisi. Bunaki. Atalıqniki o'ja.
Beri жақтанбы? Аталық екен қысқасы. Бұл іштейбі желіндері, емчектері? Жаңыл эле туыпты, үрттері. Мына. Bir жұма oldu o. Қанша литр береді екен? 25 литр беріп атады екен. Қаншаны туды екен? Туд. Қаншанчысы туд? Бірінші бе? Машалла, бірінші туд екен. Өте чоң екен. Мына. 2023. Тілем картасында ошондой. 2023, Жо, болды. Ала тұрғандарға көргөзүп, сүйлөшөсүз да. Бул канча бул баасы? Bu 180. 180. Мына желini. Bu bırak 20 litre veriyor. 20 литр беріп атат, 3 емчек иштейт экен. Мына. Желиндерин көрүңүздөр. Кайсынысы иштебейт? Ошондо туган. Aldığınız asıl surat. Арткыбы? Могу? Могу? Мына. Ошол иштейт экен могу. Булар иштейт экен. Номер калтырасыз, номер. 709. 0709 709 12 68 02. Ошол номерлерге байланышып мына 2 үй экен. Ала тургандар чалсын, Çalmayla koysun. Ошо суранып атат. Ала тургандар чалыңыздар, тугандар мындай. Жөн эле чалбаңыздар, тынчым алып дейт. Мына чоң үй бул байкемдагы көрсөтүп атат. Бойлуу үй экен. 2 баш болду. Ушундай достор, тугандар. Каналды колдоп, лайктан басып жаткан бир тугандарга ыраазычылыктарды билдиребиз. Телефон номерибиз реклама үчүн 707 менен 388 350 номерлерине байлансаңыздар да болот. Сатам дегендер болсо биздин канал аркылуу. Мына жергиликтүү уйлар экен. Ассаламу алейкум. Бааларын айтып коюшсу. 145. Экинчи тут боз, бул Бунусучу? 5-нчи тут боз. 130 дейт байке. 5-нчи тут экен, Мына рахмат. Жергиликтүү уйлардан дагы көрсөңүздөр болот. Мына өзүбүздүн уйлар тоого жүрө турган. Мынакей. Боз экен. Могу жакшы. Көрүнүп турат. Номерин алып көрөйүнчү сурап. Байке, номер калтырабызбы? Жетай боз экен. Номер калтырабызбы? Онлайн. 052 052 11 48 деген номерлерге байлансаңыздар болот экен. Мына артынан да көрсөтүп коеюн, тугандар. Мына желин коюп келатыптыр мына. Жетай боз деди. Бул канчанчысына боз? Экинчи эле туут экен. Жетай боз. Колго тийиши канча болот? Мындай. 140 140 экен. Чалсаңыздар болот. Рахмат. 140. 140 миңге берем деди. Жакшы. Бул музосу менен байке? Музосу чоңоюп калыптыр го, эркекпи? Ургач, Кана? Алатоо. Канча сурап атасыз байке? Экөөсүнө 190. Торпогу, музосу чоң болуп калыптыр, мына. 1 жаш болоюн деп калганбы? Октябрда? Октябрда туулган экен. 15 litre sütü var. Азыр кылчыда. 15 литр сүтү бар экен, мына. Çiğin kara. Төртөтең иштейби? Төртөтең рабочий дейт. Екі ай боз. Ошо 2 ай боз, швиц дейт. Мына таза дейт. Ошондо канчанчысына боз? 5-нчисinde. 5-нчисине боз экен. Номер калтырасызбы? Искусственный боз. Осмнение болуп тура? Искусственный осмнение болуп тур, тугандар, мына. Артынан да көргөзүп берейин, мына музоосу. Музоосун көрүңүздөр, торпоо чоңоюп калды. Номер калтырасызбы? 0701 886 650. Кайсы районда болосуз базардан кийин? Кантта, Рахмат. Буденовка. Болду. Кант. Буденовкада болот экен, тугандар. Мына колдон келишинче көргөзүп бердик. Сиздерге лайктардан басып көрүңүздөр. Каналды колдоо иретинде. Мына сырт жакта дагы соода болуп атат. Ушунда бир көргөзүп коеюн эле, тугандар. Музолуй канча болоптур? Канча? 150. 150. Биринчи торпогу, Birinci. Көрүнүп турат. Биринчи торпог 150 дейт. Музоосу эркекпи? Бука. Мына эркек экен. Номер алып калтырасызбы? Жок, Мынакей. Селди. Ушундай тугандар эми. Ушу менен видеону аяктайбыз биз. Каналды колдоп, мына бука келди го, бука. Чиркин. Токмок мал базарынан көрдүңүздөр. Кирип атат уйлар. Алам десеңиздер азыр алсаңыздар арзаныраак болуп атат. Музолуу уйлар кирип атат. Тартып көргөзүп бердик байкелер, тугандар. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу.
25 may.